Assalamualaikum. Cihan Bismillahirrahmanirrahim. Umar aka bera tosmağınadan sekir öğret. Assalamu alaikum. Tuğanlar kandaşlar. Mulaka bugün Rusiyadan buyursa Noqattın Karataş degen ayılda eski Kalelin ayılda mına şunday kulunlar geldi taylarçı. Buyursa alda bizim emir koptunuzlar bu kulunların toluk malumatını alda sizlerge berебиз. Mına Bu yoqqa kirgizib berasizlar. Mana Бағы бір жолы туғандар ассаламу алейкум деймін. Мұнаке жалпы біздің жылқы сүйүүчүлөр үшін Россияның Волгоград деген жерінен тайлар келді туғандар. Азыркы биринчи көрген видеоңуздағы тайлар булар кулун тайлар екен. Ол жерде жалаң 1,5 жаш калта тайлар екен. Азыр ушуларды түшүрөбүз. Анан бул жакта шу тайларды алып келген Шарабидин сіздерге толық бұл тайлар бойынша маалыматтарды берет алыптар. Біз мен бірге алып. Tararak dur lan sen alsıra. Haydi yerin. Taylar жақсы екен. Болды мына калатчат. Gidelim gol ya. Vaa maşallah Mulaka. Mulaka tuğanlar. Maşallah. Vah Mulaka. Vah. Umara götün lan şunu al. Vah Jeep man. G-man. Vah. Mulaka. Taylar daha bile geliyor. Vah. Mulaka. Tut alan noktadağılar tut. Cihan var. Oşa torunu karmadın mı Mulaka? Aslı da buraya basmadı. Haydi baş haydi. Su saptırıyor bunları.
1,5 жашта тайлар туғандар осындай kalta taylar. Тандап ала бересіздер. Мен Шарафуддин акам номерлерін мына сіздерге экранға көрсетіп қойдым. Мына жақта қара. Oo, katta. Suv saçtır. Alыс yol жүрді. Qancha kun yol yurdi? 16 kun bunda. Mana Mo'qatga keldim Qaratoshga. Ya mına aldından bir çırak ko'rsatdim o'zi. Oho. Bakın onlar bul. Birinchi ko'rdingizlar. O'shalar qulunlar. Bul bo'lsa mana kalta taylar bularchi. 1,5 yoshdagilar. Ha canım, ca. Ha buna gel. Vallahi de verasın ha. Canavar ona. Sakin. Evet canım, Altaylar. Saraka yemi. Mına ma'lumotni beraverasiz. Birinchi mına shu ikkinchi tushgan. Shularning yoshini aytingchi. Ular paltarashga mına 2 yaş burul. Qolgan chekada burul 2 yaş, qolgan 1,5 yaş, ha paltarashga. 1,5 yaşda. Ha birinchi bak qulundarchi. Qulun qancha qulun keldi bo'pti? Qulun 19 ta qulun. 19 qulun, qolgani mına yerda qancha bosh bor? 11 bosh. 11 bosh bor, ha? 11 bosh. Rossiyaning qaysi yeridan keldi o'shanda? Volgograddan keldi. Volgograddan. Najaqchi. Saratov. Aha, endi bular qanday desem, bolalarni bir sira bizning ko'rishimizni aytib ko'rasiz. Eng oldindan eng orqasini aytib qo'ying. Boshi 300, orqasi 150. Boshi 300, orqasi 150. 150, şunun arasında. Aha. Dançak var, politiyaj var. Ha, dançaklar da var ha bunlar. Dançak, 4 dançak. Malay politiyaj. Qancha kunda keldi dedingiz bu Rossiyadan? 17 kun bo'ldi bugun. 17 kun, ha? Cho'lga chiqqan. Yaxshi. Mana to'g'onlar, men bir sira sizlarga dog'i aylantirib ko'rsatay. Mana shu chekada burul ele 2 yosh ekan. Bundan qolganlari 1,5 yoshdan deydi. Paltarashgan. Birinchi ko'rsatganlar o'shalar qulunlar. Bir sira. Ajanlar. Ben Şaraf akanın номерін туғандар сіздерге қалдырамын. Өзіңіздер дағы саудалашып көрсеңіздер болады. Балашып көріңіздер. Бұйырса мына Мо'қаттың Қараташ айылында мына шундай тайлар келді. Болды, Şaraf ака. Саудаңызды берсін. Болды, киргизе бересіздер. Мына қараларды да мен сіздерге бір шира көрсете берейін. Canlar. Şaraf koyacağım.
Aradan toplatalım geri. Ya böyle boş ol. İçeride işte var. Şöyle. Все, ему давай.